Omuzano ogu niguba murumu ebirikwegyesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa. Ankore actors nigwo muzano ogutashemeriire kuba nofeera. Otaferwa ukajunwa tinkajunwa hogabo kwa tinkwenda kubyara hanga ekyakuremisha niki tinkakize bwire tukakize myaka bwire tinka bukize tikwe wabiha tanga nakwereze kibonorezo mbweno twarwa no yekwatwa kana mwatukitwa kuteganisa kace kenzuka nahura nayenda kenzuka na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Sunday Brian erizoba nebiri 10 ebyo kwa mshanje 2025 kandi shaha nebiri ezo mwebazi nteja kwisyaho ebyishamto gwa makuru aga kandi kuturagace nteja kwisyaho amakuru Agacencwire ombwejere Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending it. Agacencwire kireki Imhonda no mukaruki sinjiro South mukuru wa polisi araganso kusinje n'ihorere. Gambire security etabano kwekubira. Security sigare mu line yayo. Okuronda karuru kabakazabwa district y'Ibanda kwemerezibwe bwanyuma yo kubarakaho ko bufuyo. Uganda na Democratic Republic of Congo bigure nsharo bwanyuma y'imyaka 3 zishinzwe. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending it. Mbabazi Charity na Sunday Brian agana makuru Agacencwire ombwijire Abbas byakagaba mukuru wa police mu Uganda yahamza abanyisinjiro a South ngwa karuru ko nakisha kuterwa ombusinje byakagaba yabariyo muri sinjiro wanyuma yemivuyo okubarkaho muri sinjiro South aho muntu omwe yaferire no kuronda karuru ko kushemerezwa Obwahati ensharo yabunagana na mpaka zigwa mu butongore kandi abantu kurwo muri Uganda na Democratic Republic of Congo bashaba kutanuka koresa ensharo ezi okutamuza ebyemishuburo byabo. Habari wa ndugu kutoka Kongo. Habari wa ndugu Ugandans. How are you Ugandans? It's a very important day on behalf of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Clap for him. We are here for a milestone of ensuring that trade between DRC
and Uganda goes on smoothly. Okukinga ensharwezi kukacumbagiza eby'omushubura hagati y'amahanga gombi kumara emyaka 3. Mureke tubashimire mwese. Reka dukomere amashi government ya Uganda. Twese tubahe amashi. Abayobozi turabashimiye, president n'abandi bose Imana ibahe umugisha. Uko yabivuze governor, abaturage bose bari bakeneye yuko umupaka ufunguka bagakora. Kuko ibimodoka byabaga biri ahangaha bitonze umurongo byabaga birenze nka 30 ku munsi, ariko nabonaga arika tukutuku kamwe kari kukurosinga katukutuku kamwe ako ntabwo karisha abanyagisoro bose. Inama yo nagirana cyane cyane abacuruzi harimo bari bamaze kunanirwa, ndi kubabwira ngo ubu ngubu ubucuruzi bugiye kongera kuboostinga, n'abari bari kunanirwa kuba bagerageza kwishura nka house rent cyangwa se amazi go gupangisha. I think ubwo twugura umupaka ibintu byaje kubonera. Mukuru w'entebe ya katano habwa Kisoro Bizimana Abel yasima government ahabwo kubekereza kwigura emyatano y'iki. Kadushime nyakubahwa CDF, mukuru w'ingabo zacu nyakubahwa General Kayine Rugaba Muhozi watanze order, kandi iyo order nayisomye numva inejeje kuko nibyo twashakaga. Yavuze ati sinzi n'impamvu umupaka yari yarakinzwe, actually byamutangaza akagira ngo ntabwo yarabizi ko twasiranye. None ubwo yadusiranuye tumukomere mu mashi. Gashakwa Keita tuzarirwe. Keita tuzarirwe amakuru ago g'abantu gakwata hakwigura ensharo muri Kisoro na Kongo. Amakuru hagandi ya basi byakagaba mukuru wa polisi mu Uganda yahamza abanyisinjiro South ngwa karuruko nikisha kuterwa mu Businje, kandi byakagaba yabari muri isinjiro bwa nyuma yemevuyo okubarukaho muri isinjiro South aho umuntu omwe yaferire ubu barukuronda karuru kandi kakija kayemerezwa. Inspector General of Police byakagaba yabanza kuvugana byo kwerinda abicanga cya Ruizi na district y'Isingiro bamumbetse imbere na Minister Bright Ramirama omurukiko rwashitamaje tebekikuru cya district y'Isingiro Bitor Teachers bombanyamakuru na bwanyuma yashohora nuko kugambira abanyamakuru bemwe habyahajanwaho omurukiko ru. We have shared a lot of concerns where we have identified gaps. We are going to close them. And where we have strength, we are going to even perform further. But the desired end state is to have a very peaceful election. Anka security team ukureba ngo cyabiye South kitakaza handi. Tukakora inkiko zo kugarukanisa abantu. Twakora twataho n'uburyo bwo kukwata abantu abayokize motoka abatira abantu. So twenango kintu kitakaza handi, so kikurwa rizoba rwari kugambira abantu ngo bakurate guidelines zapate kandi batakahinde biragiro bya Uganda. Ogona yagira ngo buri muntu nayekerezwa kutunga byo kwerinda kutari kugira ngo abe byo kwerinda nabakoma batwiro mu ntebe nko kukitwire ni kigambwa. Tugambire security etabano okwekubira. Security sigare mu line yayo security buri muntu wena akutanga nawe cyo nyonyizire kugumya hano security ejya kuha support buri muntu wena kwetanga. Bo abetsi imbere busya basimo kwija kwa IGP icyo bagira ngo habaho uburinganiza umukurikiza embazo zombi. Kana wena munonga twetaga fair hearing na munonga twetaba MPs abali afutani ko kwesimba aho kuba umwino come officer shanga nibatakwa attention kandi incumbent yijo shankandwe ishongaze bazitwara speed kanisoro chikorwe rizoba nisima IGP weito murungi ahabo kwijana timu mpango munonga kwija kutureza embera ebire yatandika kubaho mu district yetu na munongo mu Isingiro South kandi nito kibire nikitushasha mbano nashemererwa habintu nkabishatu 1 ya twashwaringa ngo justice mbweno oburinganiza omuntu wano wakoze kubi naza kuhebwa
uburinganiza zabe nchiko za burisho abo kwa abantu bambagambe byamutwe mbashuga kodinga nyona mwenti nagamba akona ntakwenda kubiya chishoka nitakwenda kushuga kodinga urukiko rwabaho successfully abamba tekateka ngo bari agrieve ningira bakira okuba nyonko umuntu nantinire muntu mutuma mbi kungana kinshasha munonga kushanga ngo imivuyo y'abantu babiri just two people eliyo neshisha isingiro district yona isingiro south constituency yashisha district yona kuni district elimemevuyo. So I'm not happy with that. Kungana ina kusima security team kandi sima munonga IGP Kaburia. We did trouble in sensitization in KG yona. Had sensitization for Funako. Gasha kwa Ruth Nwamanya. Nwamanya omurisinjiro program President Yoweri Museveni haranjirire entebekanisa zo konjera sente on program ya parish development model omunkoreje President Museveni najirangu amani nibaza kugata omubyanga byamarembo chete urban areas emyanya shanjirwe erima abantu benji. President Museveni agambere ebi obwabire n'amarira ekiro kya kashatu omurutaya yorwe orwo kurwanisa obworo no kushijuma enkora ya program eyentunguka yemeruka eya PDM omuru wa Kiso district. Mmanyi tukotuze tata buli kimwe kyange kiwedde funye Yesu mumaka gange mukama tubasanyisa okulaba tata nina essanyu emyaka gyonna n'olwekyo nsanyusa okulaba nti ku luno kirabika abantu batandise okuvaayo. Ngono omukyala baweereza obujulizi olaba nti atandise okubeera obulungi. Kati zino obukadde 10 bwe tsindika buli muruka kuno kutandika butandika tugenda kwongeramu amaanyi n'okusinyira ddala wano mu matawuni awali abantu abangi tugenda kwongeramu ssente. President najangwe sente za PDM ziyambere chango abanya-Uganda ababire babonabonesibwe za loan z'abakafuna n'okutwara ebintu byabo. Singa zibadde za money lender akwada akakadde kamu bangamba nti mu mwaka gumu oba olina okumudiza obukadde 5 n'emitwalo 8. N'olwekyo kati enkola eno ya PDM n'emyoga n'enkola za gavumenti zigenda kudibya ba money lenders banateera kuva mu katale baduke bagende. President hona nabwo ayonjiriraka okuhabura abanya-Uganda okuruga mu mpinga n'endiisa eyokukorerenda bakaza mu nkora erikubatahiza narishikamasho agriculture. Obulimi n'obulunzi obukola sente obo obugaga okulunda nga kato ono omukyala alunda embuzi alunda enkoko eri gye tuvadde Kasanje omukyala alunda ebyenyanja alunda enkoko alunda ente alimye amatoke erije tusose. Lilian Nagawa omwe mu baganyirwe on program egi asimere President Museveni ahabwo kubahwera. Biri abiri mwena wenfunidde sente tata sigamba nti ziruddeyo naye bagoberera emitendera egirimu. Tata abasomesa bo babadde balungi nnyo naffe tubadde balungi ogumiikiriza era nena abakyala waffe akoze omulimu gw'amaanyi nnyo besika Yesu okutulaga nga abakyala ati PDM eri wano. Amakuru aga gashakwa Abdukarim Sengendo ahabwa TV West. Babari Abdukarim Sengendo habaruchireyo akavuyo muri Kachindo Sheema ahagati y'abahagizi aba Dr. Elioda Tumwesije na Pison Nkuruho omuhuru ya babiri okuronda obushagikiro bwa hati ebyo kwerinda byonjirwa mamani omu constituent age. Akavyaka katandikirwa abahagizi ba Dr. Elioda Tumwesije n'owayesimbere nawe Pison Nkuruho ababire nibaronda obushagi omuri Kachindo omuri Sheema North.
habireho urutaro rw'ebigambo ahagati y'abahagizi. Aho ibihenderire polisi yashukira umwanya ogu Omugandi campaign z'abakazi muri Uganda zayongera mu rwanju n'emivuyo kandi okuronda obushayi cyo muri shongororo izobe ryanyumwa abazyo kutorogire. Abahagizi babesi imbere bona baremise abesi imbere okugamba abebyo kwerinda bagerezeho kuretaho businge bitu byabe byabusha ekiretire Rubaare yashazibamo. So when you talk wagamba no nekinika n'abantu baza kubani bamanya no gukora ki Abanda besimbire nibagira ngo akantu ko kire okuronda abebembezi abarukubasa nimanyangu nimbasa konvisinga other members of parliament abiturabe twine okurebeka ngo at least budget y'amashomero bajonjera nango tatireho icyo cyonka even na ne y'amarwara embazi nayo yatandika kanyo marwara ahabwembereji abarukurure byo bururu ahabwe kibina cha NRM om district y'Ibanda bemerize campaign zo kuronda akaruru ahabwa abakazi omuri Ibanda. Sasa kusanga umuntu naenda kwa chairman C5 ayemerera biha abantu atembazi yo kuzoma marwaro ninyo kuza kujugura embazi y'amarwaro tekugura district kuba ministry y'ebyamagara. Okaitwa chishazamu aitwa chinerireho apeteji yakora sereho echi chimaro chakwatara mwe chakwatara central government nesasura sente ziza account ya district the sente zo zitaine bana mashomero those the learners. That is corruption. Abashomesa mwebare munonga kumvurikiriza enare moye nabina tweno mugongo. Gasha kwa Sheikh Abdulatif na Timothy Mshabe. Tugaruka nagarukurata agarukurataho nagakushyibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ebawe kokundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kicupa kimwe. agarukurataho twakuretera tawuni ya Rubaare muri ntungamo umwanya gurukorerwamo abantu kurwo mu mahanga ashatu Architect Street twala ife twine no twoha na street hari security twahuye agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ebawe kokundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kicupa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazira Red Tonic,
you will put her in red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazira Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa iki ne wafugiriza kintu kituufu. Kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabula. Naye nga kende kuwulira zinduulu dda. Kale sita mukaaga ttaano sita munaana 0 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Ekiro kisisire kirije Rose from Nempaka sheshe karonje Parasia Rose spring na Rose from Ejini biti Tokuro busas mukashesh Nikuko masaji ngomu chirochuna Werare nkomwerere n'omufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubyamaje kigambe bakwecha orukwenda Rose from ensi y'ebiroto birungi Nye biti kubyenda Penkoni Yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompe nkoni wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni Ejenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms is self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Noyenda kwishikiriza kiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamu. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu.
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nibatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebachazire mpaka kari miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewardess a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi. Wararotekatechera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju zenyune byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapensi yona nesente konka tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka nembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Arimbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe Korukayo mukahumura Uganda makuru ho mukashoshoche kita kechanga chawe rizoba twakoretera etaune ya Rubaare ho mwishazeri ya Rushenyi mu district ya Ntungamo etaune jine korwamo abashubuzo kurwo mahanga shatu agaramo Rwanda Congo na Tanzania etauni ya Rubaare neshango mu Rubaare taune kanso omwishazeri ya Rushenyi mu district ya Ntungamo ekatandikwa ho mwaka gwa 2023 aha mwanya gwa katare ka Cabukuju omwanya gwa 2 ngumanywa nkarwebebaare omwaka gwa 2011 ekija yakuzubwa yazaharengo rwa town council orweroho bwa hati etawuneji eino bahango bwa square ya kilometers 82 na n'ubutonyezo mushanjo 2 oburkwingana na hectare kanana bibiri nshanjo 2 kandi neturwa mu abante mitware 2,200 na bashatu aharyaba abakaza no mutwaro gumwe 2,292 no bakora obucweka 58 n'ubutonyezo bushatu harigana kandi abashija no mutwaro gumwe igana nshanjo n'umwe abarukora obucweka 85 na n'ubutonyezo mushanja harigana konka burizoba nejibwa mu abantu abarukurenga emitwaro 12 kandi mu bantu aba harimo abashubuzo ku rugo mahanga garo mu Rwanda DR Congo Tanzania nangwa na Burundi aho ninungi abo kuba ine sendazi abantu abakuzitahamu
nka Rwanda leta Zaire umwe leta n'agandi mahanga gatwetorire ushanga district Rubaare ne developing Etawuni ya Rubaare eine streets ziri kurenga 10 kandi nyinji bakazetera abantu abayambere etawuni ejo kutunguka nkarukuta na street Kabashara street Singahache street na n'izindi kandi nguto mu street ezi hine zatandikirana no kuterwa koransi na n'izindi zikira umuntu yigura harimo na Central Road erito umuntu tera tamaka eto atungire hihi miliyoni Rwanda atubwe mu final stages baramuntu baza kurumari so nimesiga ngo umbyaro kandi networking yona twagikoze ni neseru za 2006 umuwondizo mukaga buri seru iyi networking y'urubuto Ombientasia Rubaare Town Council eshoroza billion 2 z'emishoro kandi ni yerukukizayo okutayiza district ya Ntungamo tuba twine mwabashubuzi bente abari kwija kushopinga ento mu Rubaare mu kikomera ikiri gukora burwa kashatu ente hihe nka 10 zibazi ryo mu kikomera cya Rubaare urwa kashatu ni hari mwente kandi kituri kwesiga ngo ni kireta abazayire kireta bankabona bizire kushubuza then tukuza aha party y'abashubuza abo tuyinomo nabo nebyombe ko ebombe kiri nabyo biryaharurengo rwo mutindo gwa higuru no kuretera business yitu remune yiruka muno omumbarira y'umwaka gw'ebyesentugu ogw'N2025 Rubaare Town Council ekahinguza embarira ya biliyoni 1,200,000 ezo kusiha abantu obuhereza kandi aharyezi enyinji nezirugo mishoro nka mukusurozo umwe nabo tugire bizibu umweza nkorgayeje ahabwe imbere zitari zimwe hamwe nkati nkebere byahwire tukagiramo ikizubu cyejo ejo kuyagiremo ente bukomera byakinga mwe kucyakingirwe za rizi za imeraho izo butare nanka esete za benzo rw'umunte bemera no butare nangwe byagenda kubikana abantu babatine sente zente akora bare n'umunyagwente babati itazazitaro na business zona zikora kubunje Rubaare nemanywa munonga ombyo obuhinje na n'oburisa kandi oburizoba neshohoza amategaro kurenga emitwaro 10 ebitoke hamwe na n'ente zirikukizayo okugurwa abashubuzo kuruga DR Congo hamwe na Rwanda emotoka zirikutwara na nezirikureta ebintu hamwe na n'ente nizipakinga omu tawuni ya Rubaare kandi nizigitahiza miliyoni 100 buri mwaka ombyo bwegese Rubaare Town Council mu amashomero 5 ga senior aga primary ni 19 kandi haryaga amashomero 5 na ga government hamwe na amashomero anagebye mikono at least noranga hati ya turite kubanga kare tukatushanga abana nibashita mahansi konka Town Council y'itwirete nirebera abana abakuremererwa kandi bakorera ngo nabasa kubaho imikwata ushanga ya uplifting ubona era still ushanga nibatuwarenga kureba sanitation y'imyanya yeta batukoreraho ka toilets if you are lucky batukoreraho some classes ombya magara Rubaare n'amarwaro minji na nagabantu buntu ombye mizano bine chayi cyo murembe cya Rubaare na nemyanye ndije yo kushemererwamo nka za gardens za hoteli nangwa na za lodge z'umutindo so tuni plan n'umwe ya Rubaare Town Council ntekateka kanti urugireba nkumyaka kenizo yo misho irize kongera yahanguhire kwata umuzawudu zone zinagamba mukaga neza kubirita bunungi erwero plan konka no bweta unegeshira harurengoro abaturano bagira ngo hine bicuru kuburamo yenda mu security lights banga hati get street twalete tutwine no twohaga masjid hari wa security rwahubwe torugubwe n'imodoka nyinjo rwa Rubaare kisize ukaberwa shemire na chorus gana rugo kwa marama abo kwa hari imodoka nyinji haro byamu nyinja ubwiro rwa gashatu hostel rwa gashatu sizi Rubaare ecangeki nikiteganisibwa munongo mushana bitabebembezi baherze kubyara imiti eri kurenga 300 mu tawuneji okurinda ebyo bahangwa ahabwe sente hamwe na nebyo mishubure byo mu tawuneji harimo n'aba street kids abari kurenga 200 bitabo bushoborozi barimo bakora obuceki hembe
okubagaruza mu maka gaabo. Harimo abana b'igi ba ghetto bifite ibintu imirimo, so ikintu cy'imirimo n'amatawuni yetarimo imirimo abana b'igi bakira kwiba cyambari mukeka bere tindishongayo netunguka amutubija kujitahama. Abebembeza hati nobenda government ya Rwagato kuzetawoneje kaza rurengo rwa municipality ngo bundi obuhereza bukaye yonzera kanso ya tawuni kanso ya Rubaare kweshitamire yakora minati rukushaba district kuyandikira minister yero bakatwereza municipality nacho kiri process. Etawunezi neyetana negomborra ya Rubaare rwahirwe ntobo town council na narwe nanura kakukura town council na nindijo myanya. Ahabwa TV West nde Elias Rutugusa. Bare Elias Rutugusa ahabwimboze janonje obokuronda karukuru kugendo meisho kwetorori hangariona akashema South district ya Sheema nabakarondera hambundu bwanyima yabebyo kwerinda okwibuzubwa hongu hina barukwenda okushisha obusinje. Abebyo kwerinda okweshuka omuri Sheema South kubireho nyumwebazyo omuri Shuku Town Council ahabesimbereho banabona abarikwenda entebe yo mnyishenjero ahabwa Sheema South babire berundine okuronda obushagiki atyomwe omubesimbereho akapakira abantu okurugo mu magomborra gandi ngu batabangura abatura ba Shuku. Omukuronda obushagiki bagambira harguto orwakabwohe kitagata okuzamitoma. Entebe yo mnyishenjero ahabwa Sheema South eyesimberweho abashija bana abarimu Professor Elijah Mushemeza obwa hati oryo mnyishenjero owechwekeki omunyamakuru Johnson Musinguzi byarabaha omushubuzi omuri Kampala Tirasi Rwomuyaga hamwe na Professor Ephraim Kamuntu omuhabuzi mukuru wa President. Omugandi abanyashema nibenda besimbereho bongeramani omukubakorera enguuto no kubasya amashanyarazi. Bagambere ebi obwo mnyishenjero kazi ahabwa Sheema District Rosemary Nyachikongoro abire naronda obushagiki obwenchere ndijo. Bindi ebitakashikirire na munonga egwatirine n'amashanyarazi. Program ya government ekeyatandika konka kuyabire yariko muhanda hagire byagiteganisa abo abajungu kwecanga konka abajungu atubecangurire bayeta government yitu esente nambwe tuzitiro mu budget nabwecho ebye bitemkurebana birabaho. Minister wa energy akija twamurambuza Sheema yagira ati priority ninga abantu abarije kubanza kwataho nimba abanyashema abo kwa twatanisa na minister witu
ntabwo ekyo ensonga y'amashanyarazi ningimanya. Abatura basimira Nyakikongoro ahabwe byabakorire konka bamushaba okubashakira enguuto nungi hamwe n'amashanyarazi. Bamuhiriza iki kisanja aribwe kunu yashumye amashanyarazi. Sabuka mwana wanje Nyakikongoro. Bakunda Nyakikongoro. Kujeba okwatukorire umushema yitu noze. Korire je mnonga. Enguuto tuzukine. Kamizi kwanga homa kunda abakuba mushija wanje nawe Nyakikongoro asikorire nguto. Amakuraga gasha kwa Michael atwachire na Good Fatum. Abashatsi baitu bamakuru abesimbiro muri Bufumbira South and basiba omuri yanga barukuronda karuru abatura babashabiro kurwanira entunguka ya Tsoro district. Omurikisoro okuronda karuru kuriyo kugenda omisho kandi abaturana bajya kisore gumire nyuma nahabwecho ubaraha karuru arwanirira entunguka. Omurikisoro municipality abetsimbire ni Emmanuel Maniraguha, Sam Byibesho na Dr. Lego Mfitimana kandi nabo bahireye betebekanise gukora abatura. Mugandi abantu bashabo kutwara okurwana soboro nkakikuru omurumutara Ruhinda South Metoma district. Byagambwa Kazora owa Kazora Foundation obyaba naronda karuru ko byishengero ahabwa kwatebendera NRM omurumutara aho yahereza sako y'ecyaro emomzi yatandikira omuganda gwa sente okongera kugitungura. Kubanda kozere kindi cyona okakureta abantu 10 bona barukuruka handi bakitaha mukabota burro bakabagambera ekyo nayo n'urukodi gasha kwa Kate atuzarirwe. Webaire Kate atuzarirwe reka tumureho ntugaruka naganda makuru Agacencwire. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi niyeya mutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho.
amanyaga ndabawe mirembe. Amazina ganja Mumpiyedo Kasi ninduka kikoti cy'Urubaare district ninyoza imyenda ningora twosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone ntogezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kuchira hotela noti munana noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni itano yabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 001. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shame. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I'd rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama. Katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwamu kwa buli Bufumbira afaire obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomero erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomulembe computer z'ekika ky'ehiguru kandi by'emizano bakabiteka mamandika kandi ishomereri
rahamibwe Ministry ey'ubwegesi na Ministry of Health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe n'umwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo oburukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Nitwakira omuri Rwambara Suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa yiguru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suits Conference Center tuine bishenje byo kuraramo ibyo mutindo gwa yiguru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant naba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje itanina noti emwe hashatu nemwe nshanje nina. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Star 165 star 80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. They are bossed up like never before with new buddies and your returning face. From first class to all things shame. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream, new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and Go TV channel 303. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys the Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Your content, you keep the back home for holiday, but then later it's not so good. Turning there, Declan Rice equalises. DSTV
kwanjurira ka wiki akaburyomwe hato no basa kushashura DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umuzano bwo kukunda ahashirinje ku mitano uri kushashura rebero mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV eka yawe yebero kushemeza DSTV ne rebero rwa Uganda Communications Commission. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ikirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa abatona bakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundrogemba zigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bw'umushaho. Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi erizoba nzakutayire cyaro moviti butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugu omukampani ya Moviti bagitse birungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombe nkohere okweyagora ombiro gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona. Kurukaye mukahumura muganda makuru mwezi wa Archbishop abwechangi cya Bushenyi ho mwitwari ryambarara ahijire abanyabushenyo kwehara emichenjano y'ubururu eyatandikire kurebwa mu myanya itari yemwe nemwe. Batumugarura akabari mukuru w'itendekero rya St Charles Rwanga Vocational School Kitabi omuri Bushenyi kandi abinazi bakamwitira muri Kampala habiro byo kwezi kwa mshanje mu mwaka gwa 2019 batware muri DMP ha kandi abire nayijwa sinje kunduho no guturuho nuwe yagutandikire and we are growing qualitatively and quantitatively. Ni nekigezo kihango okureba ngo mwogo gwiyatandikire twagumiza mu misho omwe tubasa kwebwa twebwe byenyuma tukugiro mbyahati ebyenyuma byebe ntubasa kumwebwa ntabwo econo ekintu eki cyo kumushabira na no kumwijuka kandi kutari kumwishuka konka tukatabone cyo kureberaho kiri kurebeka ecyo gumana kitwijusya nikikora umunonga hati nomba twiyakoze birungi agwishita gukora birungi kandi bajya ngwekora birungi akora ki uzumurwa nakachena kahanga twahereza irizo omukoro guhabire muno kurundana sente zo kwirukangira ecombeko cyo kugumana bamwijukiraho ebintu ebirungi ebyo kukorera abantu nibiza omumikono ya omumituma yabo bisimbamwe emizi tubiryeba. The good we do to people is never lost. We can set this world on fire and help people to live extraordinary lives. Mwebale mnonga tubashaba ngo tureke ukurwana rumbururu abantu batangire kufa abantu emotoka bazosya abantu obururu tubushemiye kugera ki kututandisa ecombeko eki nikija kumaraho miliyoni z'urukuhika 2.2 amakoraga gashakwa Ben Muhozi waferirwa umushisha we emyaka 5 nyuma naraganzire koma nashaba abanyambabazi okumukwatiraho Shiro makaga Peace Chohidwe ow'emyaka 40 omukyaro kya Kanyada Botoha omugombora ya magambo omuri district ya Rubirizi Bitogu embozi ne kwasenako Iranja kansijara abana mukaga
abana mukaga nagezaho ko nabasize umwe yahika nko mu cyamushanje ndizo yahika mu cyamukaga ati cyamani nyene ka bana Johirwe nagira ngo abana be mu mashomero bakarugamo ahabwo kubatarukubasa okubashashura kuya yafa ngeze aho mpingo muzi onkabo kugira ngo hati Imana mugaguma nanye kiza narware ndwara y'umutwe amana gaguma gangere atso tweyatyo twabone cyo kurya turya obutyacu bona twayatyo ninga kare turyo mu mberezo enje yibara kuturamo na yera hacho kubagwera kuba warebe mbozeji kando ino bushoborozo kwerekeji labira hasume ya 0 mushanju 84 abernina 59 ninge ya 0 mushanju mukaga mushanju 39 52 38 zona ziryo mazina gacho hirwe PC amakuraga gasha kwa Onesimus ndiya nabo Webare Onesimus ndiya nabo hagongo makuru akutoba tubeniro mwebazi yogu wanaga kusiona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand eka tubendeze okurara kurunji Eshaha zabisha tuzechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kukibaho Fresh Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwishaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasete kensheko Yes, tuzi drink mwebale mutagira munonga tusemererwa nimwe program egikashoke tandika nabo echo abantu mwenywere Chituzi mubeje. What are you talking about? Abatina events nibo bakuteka mu cash kandi bine mega tents bine entebe plastic silver gold bine boards bine decoration standby generator nabakwana cameras. What are you talking about? Central Market Building lock up 17 Mbaguta Street twine amashanyarazi gizo bagwa kweta ngono fresh aba mashomero aba irrigation aba batteries aba welding muzeyo babahereze amashanyarazi agobeta rutarara. Yes, aba traffic muri aha muhanda abo kwenda ngo abantu batafa konkare hekintu abantu bariyo bafantuzika ntuzika police nimwe nkweta umuntu umukazi wo muri isa akaza umupolisi kutabaza yo mushije akamuhamba katangana ko umupolisi yaramusya abantu kandi bakaba batakumanya wamuhambere ati mbaye police ati mbaye chimpamba basi bakwata chimuhamba yagenda mbwenu police kambete ari hekintu cyo kweta ngo tukutuku hona tukutuku no obari tukutuku ejipchi eyibafuteke kitande enyuma bani tukutuku. Yes, nusenyo tukutuku ejo ne pitch einitare rimwe
initara rumwe eryapiki hati ko kufiteka ekitanda enyuma ekiro ekitanda tokukireba yoko kurebera ipiki oyenda ogishare oyine motoka nomanya piki ahe kuraba orove sadonura kaba watomire ekitanda mbwenu tukutuku ejo kuruga hati tunaza kumbirebera ijoba nyenkyakare mutehekera ngo tukutuku zona muzikwate muziteka polisi bateko reflectors yes but nenyuma baziteho nonovuga enyuma tokugireba abantu bafire ntizo record on research tingambere eryo nomanya nyo nikora research zanye nabo cyo aba police especially aba traffic police gambara omuntu araza kuteka ekitanda enyuma ya tukutuku ya piki ateko reflectors asehereze n'inamba zacu it is like a trailer so abantu bareke kufa bareke gwamana oreba nyawenka nindaga kampare chiro shankina ngwedu ogwogurikira byona nowe yanyambi because nkareba piki narebe motoka neza namangu ni piki because ninjirabaho ne ayi ngabakamba nkishanga ndyo mukatanda akatanda tikine reflector kandi karabaro bloka yekwetaga yamana amasaka yarabaho because for them they don't mind nabwecho murebeke ngo abatukutuku obutande byo babitaho reflectors ibiro misho na ibire nyuma wanyetegereza kugira ngo mutakora mukore konka mutita abantu bicho mwita abantu bwiwo nogumaho nyoka na iraka mutuka kanje nafutomera wargaho wa muhanda akamutuka kanje mushika watigwe motoka imotoka izo bakwita motoka nke ya hona rebo mpaka ine gado misho ukota kweshango mu kisharara hategesha ko tari muco cha Abraham nabwecho murebeke ngo ni mutakagira polisi abatukutuku mwaye yambaka akamuntu mbaza kwatomera mwate ko reflectors nje nkuba kuzeta abako mutuka kutera hetara umanya ngo this is a vehicle tukwe police yes ntukwataganasa and the good thing with police echo gamba bachikora the following day announcement or tukutukus report at police station nearby police station nokwenkubereba iwe